DNK selfie je u stvari jedan termin koji smo mogli da uvedemo tek kad je tehnologija analize DNK molekula stigla dotle da mi možemo da pročitamo čitav DNK molekul jednog čoveka koji ima 3 milijarde slova. Mi to nismo mogli do pre nekoliko godina, a sada se to radi rutinski i mi u institutu imamo aparat koji možemo da pročitamo čitav zapis DNK jednog čoveka, a to znači da zaista možemo da uradimo selfie nekog čoveka i da na osnovu njega se daju preporuke kako da se živi, kako da se hrani, kako da se ponaša, koje naročito treba pratiti simptome ili koje analize raditi češće jer imate predispoziciju za neku bolest.